خدان چه مازنه هیز و بلنداهی وی بسر هر تشتی رایه وی هر تشت بپای واخوا افران ازمان رومتا وی دده فهم کرن و کارن دستن وی ین مازن نشان دده هر تشتی که خوده افران دبو قنج بو هر تشتی بلنداهی وی قنجی وی و هیز وی نشان دده خوده هر جوره گیا و حیوانان افران پشت روی جآخه مروف پیشی افران و بیهنا جیان پفکر پوزه وی ناو وی مروف پیشی آدم بود پشت را خوده یک جپارسوین آدم درانی و جنکش آدم را افراند کجه را ببه حوال و آریکار ناو وی حاوا بود خوده جن و میر دمیناندنا خوده افراندن دا که تکلی آوان آنزیک بوی را هبه اول بروی به شاهی و به بختواری بخچه ایدن ده جیان لوی داره نه ایش و نه جی مرن هبه خوده ج آدم را گود تو دکاری ج فکیه همو داران بخوی به تنه جیه داره که نخواه اگر تو جیه وی داره بخوی تی بمری لی روژه که ابلیس حاوا جربه وی ج فیکی جه کر هنک جه خوار و میره وی جی خوار وان نج خوده لی ج ابلیس باور کرش بر ویه که تکلی وان آب خوده را خرابو چمکی خوده پیروزه و گناهکار نکارن بر وی بجی لوما خوده آدم و حاوا ج بخچه در خستن اف تشت هات سری وان چمکی وان همبر خوده نگهداری کرد لوما آدم حاوا و همو دوندان وان عشق شاندن و داویه ده مره لیجبو که دیسا تکلی دوندان آدم بخواده رهبه و او بکارن هر و هر پادشاهی ویده بوی ربن پلانه که خدای دل برحم هبو خوده دنویسارم پیروز ده پلانه خواه اشکره دکه دا که او مروفان جزای کوان حق کریه خلاص بکه و گناه و شرم وان جسر وان را که خوده پارچه که وی پلانه جبراهیم پیغمبر را اشکره کرد روزه که خوده براهیم جرباند دا که ببینه که براهیم ویلوی اوله ببه و بیاوی بکه آنه وی جه گود راه جکر خواه دلال و ویج من را بکه گوری براهیم دزانی خوده سوز دایه که دوندان آوی بوی کری زیده بکه لیدی ساجی اول خوده اوله بو و بیاوی کد بر ویه که وی هر تشت آماده کرد که کر خواهک پیشکشه که جخواده را بکه گوری لیبله خوده جوی را گود براهیم دست خواه دریجی کر خواه نکه نها از دزانم که تو جمن ده ترسی و تو آماده ای که تو بیا من بکی براهیم برانه کی که دناف دویه که ده بسترهن خواه تبو گرتن دید براهیم او برانه که خوده پیدا کربو هلدا و ده جه کر خوده کرگوری خدای دل برحم و دلوان برانه آماده کر که ده جه کر براهیم ده ببا گوری بمره به ویه که وی نشانی مروفان دا که حس کرن آوی وک حس کرن باوه که قنجه یکوش کر خواه پر حز دکه خوده اشکره کر که پلان آوی اوه که اوه گوریه که کدبر مروفان ده بمره پیدا بکه خدای دل برحم دل نویسارم پیغمبران ده اشکره کر که اوه یکی به گناه بشینه دا که او جبو گناه دوندان آدم بمره و گناه و شرمزاری آوان جحوله راکه به وی گوری مازن خوده و ریک وکره دا که مروفن که باوری بوی بینن هر و هر باوی بجی پیغمبران جوی کسی را گود که او مسیحه بریا 2000 سال یکی کناوی عیسی بو هاد وی دنیای چاخه که خلکه کرنین وی دیتن وان جهاف پرسین گلو مسیح اوه چه قومه چه هیا کسای نصرتی در باسته به
من بك تو چه تخوازی اشتره بکم؟ از دخوازم ببینم ببینه باوریاتا تو قنج کری از دبینم از دبینم از دبینم شکر بی خوش بکر تو و تو لیخه واو از رحی خواه لیخم دستین تا سلامت لوا او گوتنین گاوا کوه از بورا بو من گوتن اون دوی هر چک و شریعتا موسی پیغمبر و زبور اندل سرمهاتین ویساندن بینجه ولون ویساندیا مسیح و جفای بکشینه و روژا سیان جنوب رابه جبو عفو بونا گناهان بناویج اورشلیمه و حتی حمو گلندنه توبه و بواز کرد د دەستپێکێ دا خودێ ژن و مێر ئەفراندن دا کولبەروی د بەختەوەریێدا بژین لێبەلێ ئەو لە خودێ ئەولە نەبوون وان لە هەمبەروی نەگوهداری کرد vê kirina xerab û şerm ew ji Xwedê veqetandin. Di nivîsarên pîrûz de nivîsiye her kesî guneh kir û berdêla guneh mirin e. Mirovên gunehkar nikarin li ber Xwedê bisekine. Lêbelê wek ku Xwedê di cihê kurê Birahîm de beranek peyda kir, aynî wisa jî ji bo dûndana Adem İsa Mesîh şand ku ji dêl wan ve bimire. Jiyan, mirin û rabûna wî têkiliya di nav Xwedê û hemûyên ku baweriyê bi wî tînin de nû kir. Lûma yên ku li pay İsa diçin wê ji cezayê dûjehê xilas bibin û wê her û her li ba Xwedê bijî. İsa ji şagirtên xwe re got bi navê min wê ji hemû miletan re bêgotin ku Xwedê gunehên hemû mirovên ku tûbe dikin efû dike. Her wiha İsa got ku ew ê ruhê pîrûz yanî ruhê Xwedê bişîne ku bi şagirtên wî re be rastiyê nîşanî wan bide û hêzê bide wan ku di riya Xwedê de pêş veherin. Çaxê ew jina gunehkar ji gunehên xwe vegeriya û dest pê kir li pay İsa çû, İsa jê re got li gunehên te hat bihûrtin, baweriya te tu xilas kirî. İsa got dema ku bi rastî mirov ji Xwedê hez bikin, ev yek nîşan dide ku Xwedê li gunehên wan bihûrtiye. İsa li ser wanên ku li pay wî diçin got, miyên min dengê min dibihîsin, ez jî wan naz dikim û ew li pay min tên. Yên ku li pay İsa diçin, bi mirovên din ên ku ji wî hez dikin re dicivin. Ew her roj bi wî re dipayivin, dua dikin. Ew li ser payvên wî di kitêba pîrûz de hîn dibin, ew İsa ji xwe re dikin mînak û li ser wî ji mirovên din re dibêjin. Ew wan payvên ku İsa beriya hilkişîna xwe ya ezmanan gotin di hişê xwe de digirin. Wî got li erdê û li ezmanan hemû desthilatî ji min re hatiye dayîn. Vaya ev her dem heta dawiya dinyayê bi we re me.